Spor koji se vodi već 6 godina između porodice Smajović i opštine Novog Pazara oko kuće koja je tada petočlanoj porodici dodijeljena na korišćenje prije 32 godine od strane gradske vlasti, danas im je oduzeta, a majka sa 2 ćerke i sinom ostala je na ulici. Došla je policija da nas istera iz kuće, obraćali smo se njima u opštinu, nismo imali kome da se obraćamo. Rekli su nam, daju nam sobu tu jednu 3 sa 3, gdje ne može ni 2 kauča da stanu. Evo, oterali su nam stvari dole, mi nemamo gdje, mi znači ćemo na ulicu, staćemo na ulicu da spavamo, mi nemamo gdje da odemo. Mi nemamo kud, ja u tu sobicu neću. Nas 4, mi u svu sobu nećemo. Na ulicu noćas nek se okupi čitav Pazar, nek vidi šta radu, opštinari, svi od predsjednika pa do sve redom. Ja sam žena bolesna, 60 godina, na ulici, zato nije sramota da se spava. Izvršioci gradske uprave Novi Pazar došli su danas u 10 časova sa službenicima policijske uprave i prinudno iselili porodicu. Nek je predsjednik u mehu na čas, ovo što nam je uradio. I on ima decu, pa nek njegova porodica spava na ulici ko mi što ćemo da prespavamo. Sram bi bilo svija. Prema riječima gospođe Smajović, osim stana za izbjeglice koji posjeduje 1 sobu, opština nije htjela da im nađe drugi smještaj, da porodica ne bi ostala na ulici. Zbog stresa i traume koju su pretrpjeli, hitna pomoć je morala da interveniše, a gospođa Zada Smajović prevezena je kolima hitne pomoći u bolnicu i smeštena na odeljenju interne nege.